PKK bi zanebûn abor û turizma Başûrê Kurdistanê hedef dike. Partiya Karkerên Kurdistanê wekî penceşêrê ketiye di başûrê welat de û zarar bi her der û alî xistiye. Di nêrîna vê rêxistinê da şerê li gel Başûr ji şerê li gel dewleta Tirk bi rûmettir e. Ew li ser vê esasê çekdarên xwe perwerde dike. Têkdana takeparçeya azad ji bo dozeka rewa, qebat û têkoşîn ji bo xwe dibîne. Çekdarên Biratiya Gelan bi sedan gundên Başûr dagir kirine. Di heman demê da zirarekî pir mezin bi kerta turizmê çandiniye xistiye. Bi kurtasî PKK bûye bela serê Başûr û wekî penceşêrê her ku diçe zirara wê bêtir diyar dibe. Başûrê Kurdistanê bi çiya û dol û rûbar û deştê xwe nasiyar e. Ertnîgarûsa qemeniya wê û çar werzên hevseng hene. Dewlemendiya wê çand û kultura wê bi xalên esas tên hesab kirin û bala hemû turizman ji hemû deverê dinyayê ji bo xwe bikişîne. Ji bilî mijara ewlekariyê ku feqdara herî esas e ji bo avakirina abor û pêşesaziya tendurusta turizmê. Ji dema ketina di nava xaka Başûr da PKK tenê pirsgirêk çêkirine. Bi sedan gund deverên bi çandinî û turizmê ve dewlemend dagir kirin û ji bo xwe navên xeyalî û aşopî lê kirin. Mîna herêmên parastina medya, noqteyên xwe danan, bajî şeniyên san û vê pêtirî 65 gund dagir kirine. Bi taybet li sînorê parêzgehiya Duhokê û kirin navçeyên eskerî. Ev ji bo sedem ku zirarekê mezin hem bi şeniyên wan gundan bikeve û hem jî aboriya welat. PKK 658 gundên Başûrê Kurdistanê dagir kirine. Nûçekiyana pêgeha Darkamazî li Başûrê Kurdistanê raporek li derbara zirara PKK li kerta çandinî û turizmê çêkiriye û agahiyên herî taybet bi dest xistine. Agahiyên ku hatine bi dest xistin eşkere kirine ku 658 gundên Başûrê Kurdistanê bi sedema PKK valamane. Şeniyên wan koçber bûne. Ew gund li sînorên parêzgehên Duhok, Hewlêr û Silêmaniyê ne. Lêbelê Piranî jî li Duhokê ne. Gelo PKK ti zirar li Duhokê kiriye. Li sercema wan gundên Başûr 361 gundiyên parêzgeha Duhokê ne û Piranî jî li debera Amêdiyê ne. Heger em bi rêjeya sadî bahs bikin, rûberê Amêdiyê dibe 2716 kilometre kare. Ji vê rûberê heftê ji sadî di destê PKK de ye. Li debera Zaxo jî nêzîkî 105 gundan ji aliyê PKK ve hatine dagirkirin û şeniyên wan koçber bûne. Bi rêjeya sadî ji xaka Zaxo dibe 1378 kilometre kare û sih sadiya vê xakê li jêr kontrola çekdarên PKK de ye. Eger li ser asla parêzgeha Duhokê biaxivin, ev yek ji bo me derdikeve holê, sih û çar ji sadî xaka parêzgeha Duhokê ku dibe 6553 kilometre kare jêr kontrola çekdarên PKK de ye. Paytexta Kurdistanê zerarmenda duyemîn e. Hewlêra paytexta Başûrê Kurdistanê li rêzbendiya duduya danine pêş Duhokê. PKK li vê parêzgehê destê xwe danaya ser 240 gundan. 67 ji wa girêdayî navçeya Soran, 13 gund jî li Çomanê û 16 gund jî li Mêrgesorê ne. Qendîl cihekê herî stratejiye bi çandin û samaniyên jên erd. Bi narê Qendîlê ku niha bi cihê serekeyê PKK û rêveberiya wê tê hesab kirin. Dikeve sînorên parêzgeha Hewlêr û Silêmaniyê û hevsînora li gel Îranê. PKK ji salê notan a çaxa raborî ev deber dagir kiriye. Qendîl bi navçeyekê herî girin ji aliyê çandinî û samanên di wekî petrolê tê hesab kirin. Bi sedema PKK hikûmeta Başûr nikariye tüm mufayekê ji wan samana bibîne. PKK li vê deverê destê xwe daniye ser 5 gundan. 49 jê li sînorê parêzgehiya Silêmaniyê de ne. Herî kimsê 1000 malbat bi sedema çalakiyên PKK ji binarê Qendîlê koçber bûne. Penceşêrê berbûyê Şengalê. Baş sala 2014 PKK rûberê xaka dagirkiriya xwe li Başûrê Kurdistanê berfireh kir. Niha Şengal li gel 8 gundên dewrûbera Şengalê dagirkirine. Zirara PKK li ser vê deverê ne tenê dagirkirine. Belku ew bûye sedem û heya niha bêtirî 300,000 awareyên Şengalê navegerin warên xwe. PKK li wan gundan çi dike? PKK ji dema dagirkirina van gundan rêna da hikûmeta Başûr wan gundan avedan bike. Xizmetê jê ra pêşkêş bike. Herçend ku hikûmeta Başûrê Kurdistanê ji destpêka salên notan ve dest bi avedankirina gundan kiribû jî xizmetguzarî jê ra kiribûn, lêbelê PKK ev gund qabil kirin û dest bi ser dagirtine. Noqteyên xwe li dewrûbera gundan danane. Bacê jî şêniyan distînin. Baregehên eskerî û meşq û perwerdekirina çekdaran û meqerên hezbî lê ava kirin. Hemwext cihên jêrerd yên veşartina çekan bi kurtasî ev gundkirine navçeyên temamê eskerî. PKK ev gund û navçe dagir kirine. Li Duhokê jî bo 4 herêman dabeş kirine. Ev jî herêmên Heftanîn, Metîna, Zagros, Zap, her wiha Garê û berê Garê ye.
لهر هریمکی بارگه گورستان و نخوشخانه تیبت بخوابه چکرنه. لگل دبرین داگرتیرین هولیر و سلیمانی جی ناو حریم پاراستنا مدیا لیکرنه. لشنگال جی ناو حریم خسر. پکی که جبری چالاکین سربازی باش لسر هاتونو چوینو به گوهاسنا کلو پلان دانایه. دماکو شینیو بازرگان رازی ندبون باجی بدن پکی که او دهاتنه قتل کرن. پکی که اب نافچه وکی منفذ که جبو کارین قاچاق لناوبرا عراق و ایران و ترکیه کریه. بگوتنه کدن وان اب دبر وکی ترانزیت که جبو بازرگانی مادین هشبر لیکریو و نابند و سازی ناب دولتی به تیبت اینترپول او یک پشتراس کریه. چکدارین پکی که دسر وی سیتم و زورداری کل شینی وان گندان دکه با آوای که هوو به رحمنه وان شینیان تصفیه دکه. ین کو داخوازا گندین خوشی پکی که دکن به صدان شینی گندین آمیدی و زاخو دوهو که دوی ریدا جانی خواه کرنه قربانی. زرارا پکی لسر کرتین چاندنی و توریزم به میلیارد دلارانه. حکومت باشور کردستانی و گل باشور به میلیارد دلار زرار به صدام حاطنا پکی که بونا با گند و دبرین خود دیدنه. جبر کو هر همو دبرین کو پکی که داگر کرن به نافچه این دولتمند به چاندنی و سامان جیر ارتین حساب کرن و جدما سربسبونا وی پارچه کردستانی حکومت نکاری مفایجه ببینه. کرتا توریزم جی زرارا هری مزن دیدیه. جبر کو چکدارین پکی که نها به چافکانیا سرکیه نه اولهی وان نافچه این تین حساب کرن و او نافچه به بردوامی دکبن بر ایریشین دولت ترکیه. لو مافکارینا و جاندنا توریزم تونه بویه. پکی که جین پر استراتژیک جبو توریزم و چاندنی داگر کرنه. هر تشتین نه یاسایی لوان دبران دکه. گیهای آسته که کل هشتی ماه رابوری لدبرا شرانش یا سینوری گله بردان هنک توریستان و گله بسیارین وان کتنه یا راست پکی که یک ماه بس جوان کاران هیه او جی لیدانا پیگه ها آبوری باشوری کردستانیه. جبرکو پکی که باش فیندکه توریزم چافکانی هری سرکه یا دهاتا باشوری کردستانی و گلویه. لگوری دتاین دستای توریسم یا حکومت باشور سالانه به دهان میلیون انسان توریست جناب عراق و در ولایتین حریم باشور. لیبلی اگر پکی که نباید اب هجمار وی به دو جاران زیادتر با. یقین بو گل باشور چی بوی پکی که تو خیره که جبوان نخوازه. پارتیا کارگرین کردستان لسال نوتان جچاغ رابوری شرب حکومت باشور کردستان پروژدیه. او هیا روزا میا ایرو لسر به سیاستا خود دومه. او دخوازه باشور کردستان جهر عالیبتی بده. وقتا کو حولین وی قریج لگل دولت داگر کرد جبو و آرمانجی راستی شکستنی هاتن. نهاوی پنا جبو زرارگهاندنی به پیگه ها آبوریا و پارچه کردستانی بریه. تقاندنا بوریا پترولا هریمیجی باشترین مینا که جبو و آخفتنامه. گل باشور جی ایدی در راستیا پکی که گهشت دیو. یقین جبو چبویه پر خسنا پکی که ناخوازه گل باشور رحت لمالا خور رازه. پکی که جبوان وکه مهوانه که بارگرانه تنه سر ایشی جدیدیه. زرارا پکی که لسر باشور کردستانی. پکی که 658 گوند داگر کرنه. گوند لدوهو که هولیر و سلیمانیه نه. پرانی آوان لپارزگاه دوهو که نه. پکی که به حریم حفتانین متینا، زاگروس، زاب، گاری و بری گاری ناو دکه. به تباهی ناو حریم پاراستنا مدیالی کرنه. چالاکین عسکری کارین قاچاق و مافیایی لیدکه. و داگر کرنه زرار لأولکاری آبوری و چاندن و توریزم کریه. به هزاران مالبات نچارمانه به صدما پکی که جبوندان کشبر باجار را ببین. گوندین پکی که لدوهو که داگر کری 361 گوندین دوهو که داگر کرنه پرانی جه لدبر آمیدیه نه روبره آمیدیه دبه 2716 کیلومتر کاره هفته جه صدیا و خاکی لدست پکی که دایه لدبر زاخو نزدیک 105 گوندان داگر کرنه روبره زاخو 1378 کیلومتر کاره نه سه جه صدی و روبره پکی که گرتیه روبره پاریزگه ها دوهو که 6553 کیلومتر کاره نه سوهو 4 جه صدی یا روبری و پاریزگهی پکی داگر کریه. گوندین پکی لحولیر داگر کرین. لرزبندیا دودیان جبو زرارتی. پکی 240 گوندین وی داگر کرینه. 67 جوان گریدای نافچه سوران. 13 گوند لچومانینه. 16 گوند لمرگ سورینه. گوندین پکی لقندیل اسلیمانی داگر کرین. قندیل جی سرکی یک پکی و ریبریاویه. لکه سینورین هولیر و سلیمانی و هف سینور لگل ایرانی. پکیکه جسال نوتان داگر کریه. پکیکه لوی دبری 5 گوند گرتنه.
چلو نهجی سینور سلیمانی دنه. هر یکیم 3000 مالبات به صدما پککی جبنار قندیل کوچبر بونه. گوندین پککی لشنگال داگر کرن. شنگال لگل 8 گوندین دوروبر داگر کرنه. زرارا پککی لسر وی دبری نتونی داگر کرنه. پککی آستانگا سرکی یا نوگرین 300,000 آوارانه. پککی لباشور چی دیگه؟ چالاکیان سربازی، چالاکیان قاچاقی، ستاندنا باجی، منفذ بازرگانی ماده این هشبر لناوبرا عراق و ایران و ترکیه. اسرار جانی پککی بگل باشور خستن. پککی به رحمانه ولاتین سیویل دیگه آرمانچ. هر کسی دخوازد در کتنا پککی جبوندین خود بکه ای تصفیه کرن. به صدان شینین آمیدی زاف و دوه که حاطن هدف کرن. جسال نوتان پککی به هزارا شینین سیویل لباشور شهید و بریندار کرنه. Sırara peki lüster kerta turizmi. Turizm çafkaniya giringiya aboriya Kurdistan'e. Peki ki baqasi birinci sadı zarar bi dahata kerta turizmi xıstiye. Bi sedama peki ki hükümet nikare ve kartı vejine. Zirara peki lüster kerta çandiniye. Çandin li başur bi milyarın doların zarar veketiye. Navçeyin ku peki ki dagir kirne bi çandini u samanın jir'at devlemendin. Jidama serbestbuna Kurdistan'ı hükümeti nikariye müfaciye bibine. Gundin peki ki dagir kirin şieni nikarın çandiniye lebikin. Peki ki navçeyin ku li duhu ki dagir kirin vaha dabeş kirine. Herima haptanine. Herima zapi anku navçeyin nirvav rekan. Herima Zagrosi, anku deverin müziriu doskiya jori. Herima Metini, herima gariu beri gari. Ku devera beri gari lixo digire. Gundin parizgaha doğu ki ku pekiki ketiyet leda. Yek, gundin sinuri navçeya kanimasi devera bervari bala. Du, gundin sinuri navçeya çamanki devera gari. Se, gundin sinuri navçeya sersingiu dereloki devera beri gari. Çar, gundin sinuri navçeya şeladizi u qaza ameti devera neruvav rekanu doskiya jori. 5. Gundin sinuri navçeya derelok qaza ameti devera neruvav neheliya. 6. Gundin sinuri navçeya bamerne qaza ameti mangeşku qaza dohok devera doskiya. 7. Sünürü navşaya etriş qaza şeyxan devera müzuri jeri bu hef sünürün digel devera berek gari navşaya çamanki. Ek sünürü navşaya kanimasi devera bervari bala. Sinuri navçaya çamanki devera gari Gundi navçeya sersingi dereloki devera beri gari gundi redenya.
4. سینور نافچه شلادزی قزا آمدی دبران نیروا و ریکانو دوسکیا جوری جنوتو دو گندان پیکتی 7 گند آبدانن 10 گند ورزانه واته شینی جبو چاودری رز و باغین خو خودانکرنا میشه هنگوی سردان وان دکن 75 گند آبدانون لجیر کنترولا پککی دنه وکی لخواری دیارگیری گندن مزوری جوری پنج سینور نافچه دیرلوکی و قضا آمدی و دبرا نیروا و نهیلیا جسو و 6 گندان پیکتی 7 گند آبدانن 29 گند نه آبدانن لجیر کنترولا پکی دنه وکی لخواری دیار کری 1 سینور نافچه دیرلوکی قضا آمدی دبرا نیروا دو سینور نافچه دیرلوکی قضا آمدی دبرا نهیلیا شش لسینور نافچه بامرن قضا آمدی و مانگشکو قضا دهوک لدبرا دوسکیا هجمارا وان 120 گندن پتریجی آبادانن هنک جوان چکدارین پکی لی هنو حرکت لجاته این سرکی این وان گندان دکنو وکی لخواری دیارگیری سینور نحیا اتریش قزا شیخان دبرا مزیری جیری و هف سینورین دیگل دبرا بریگاری نحیا چمانکی هجمارا وان 5 گندن چکدارین پکی لی هنو حرکت لسر جاته این سرکی این وان گندان دکنو وکی لخواری دیارگیری گندن پاش اپراسیونا 15 هیوا 6 2020 هاتنه چول گیرن لنافچه درکاری 14 گندو دبر هاتنه چول گیرن لنافچه باتیفا 39 گندو دبر هاتنه چول گیرن دو گندن خریسیان لسنوری درکاری هاتنه چول گیرن بگشتی جیبر هبونا پکی که لهر دو نافچه این درکاری باتیفا نزدیک 105 گندان هاتنه چول گیرن گندو دبر نافچه درکاری یم پاش اپراسیونا 15 خزرانه هاتنه چول گیرن گندو دبر نافچه باتیفا یم پاش اپراسیونا 15 خزرانه هاتنه چول گیرن
Gundên Mesîhiyan li navçeya derkarê yên paş operasyona Pazdeh Xizerane hatine çolkirin. Gundên Soran mêrgesorê ku PKK ketiye têda. Her wiha PKK di piraniya gundên Qendîlê de heye.